Isabel Chabanel sukile walkilatan kamikesh wetu chikulil tali Yucatán llamado capitio helta al walkila hebistunsan le shimal meatu betu halachi Yucatán tu lak en el Yucatano tu kahil halka nab San Felipe takpate el kubul helas anta hiloti le nuk bisahilukaba programa peso a peso utia chukayo etelulak mako ala tikikai yete gutsokol tu tsau helbi helas meyakumbet biltel dunu binu helbesal uyich kupatak alike le kahilo yetele utlabas tsau helbi yan tunu yantal le campel muchkabil mako kumeyaho telu bisar shimbal mako techka navilo le ojalá Yucatán le tegumanektun le motorilo punsabiltie mako ba ashbil yokol 18 humpel binalilo 18 meses kanu voto le mako helobo telu tsok bale haba watu kahba lulak bel haba 2023 yanu yutskintal le no kebek yan tu halka tu behil halka nab le male konta tu kahil te kahto San Felipe kapatu yan tu rubin bashal mehem paralo le anta hilobo tostung ichiltia 324 mako talo tu kahil San Felipe Río Lagartos beshan comisaría Las Coloradas loche comisaría Panabá yete el cuyo tu kahil tusan tisimil kup tusan tisimin kup ran junilo yolal meyahilo beta tinahilo ya tunum uno chiquinta yotochmako kutsokol shan ila bishubing le meyahil celutsak mako rukumin chautzak mako kaba programa médico 24/7 Ulag bajil tunran tu kahil saki Valladolid le halacho Mauricio Vila binuyila tunran ula bishubing ulak meyahilo helbishtu kahi gutsaba le bakunati le paralo mehem paraliancho 5 tak 11 jabo helo takpa tu kuchil deportivo el águila teluila ukahba lutsaba le yashi le bakuna Pfizer te le mehem paralo ba gutsokole kahran lalye le kinhia helo tu kahil kanasinti simin progreso yetel uman lak intap tu menu hol popilo molay el cambesa secretario de salud San Mauricio Sauri Vivas te lo yilo bishubing utsaba le helo te tu kahil de yashi bakuna Pfizer tanutsaba tak tuk en el viernes tu kahil kanasin tu kuchil IMSS Domo Municipal Víctor Sebral Pacheco tisimine cancha Valencia tu kahil Progreso y secundaria Carlos Marx umane deportivo polifuncional te tanutsaba le va con este le para lo helo va tu kahil sakio le halacho tu tsau hel bishan helas me hilo kun betbil ich kahil chal tu binu umalo quinta ula basho ichile mektan kaho ta tanutsaba le meya timako tunsan le chalo yokbal makte kaho director talamak tu kahil Cancún ya no yutskinta telo yan tanu beta sham uyutskinta al bejo tu comisaría Tesoko tu tanu beto la copel hospital ya el 25 cama telo so 41 junten el chic bin tu kahil Valladolid y chile caja con meyahila tu chachita wa hype el meyahilo so kubetal tu telo sak holbi ya no beto lup el unuk besahilu ketlamil softball ya el dunsan kolelo 120 juntulur much kabil masho kuno patali Shognalilo nahil shock primaria tu kahil Oshkutskap Valentín Gómez Farías le tiop tu shane tak paho ichilehelas ketlamilo yol cambalil hebistung weitulumil Yucatán taktansh el nohlumil México Jesús Góngora Cabrera cambesas le me chupa la loba Freddy de Jesús Góngora Cabrera le tie tu kamashan upe nahalil upe chimpola lucaba docentes extraordinarios tu sao hel bile tu lak le bajo heloba kuyesi ke mishbayan yil bintunshan u kubishkush le mehen pa lo bokus ay kuyolo telo hokolo tanil tele shock tunshan kelo Jowi que le baja la tulumil Yucatán ya 1300 macos o kutsip de lukaba tu kuchil IMSS Seguro Social le tiobe meyaho etesh meyaho tinaho mas auhelesh mas kubim meya con meyah ya la beilo le tiobe o kutsip de lukaba tunshan tele kayanak seguro tio tulumil Yucatán hachming malu bin le bajelo 10 juntene manalil tile bucamaco takpajo ichil Seguro Social tujabil 2019 ujol popil fomento económico Ernesto Herrera Novela kutsikbatikleti yetel helas no gustahilobe ukahil ho etelulak mektan kahilobe ya bachmak tubin uyuheltik bashkutasik bashmalu bilkutasik le usabale Seguro Social tile mako heloba ichile shak ailo ubet momolayil ineji kuyeli ke weitulumi le Yucatán yambing manal 59,000 juntulul shmeijo kumbino tinahilo nahilo meya wala tuntu kashandal tsabale le Seguro Social tile tiobo yash le nuk besahil ukahsa el weyila ichitunshan septiembre tak octubre kutukultale kayanak tunshan Seguro Social ulak makle mako helobo chele bajil sigwatesh walkil tile suttu kilawe mikil bashe tu katen samal no la bashokana uhelbi tushi weyiksak uhelbi bash sakte shawel trabajo yuchul Tele Yucatán te informa.